Asante sana kwa Evelyn. Bono abategeli mbali square baotera meibe batagete kugo support bagwakire kura egenaye obe egati yalo konyore biegwa mimata matukategere badina matukabiro kagere tokore teto sama motegeli era wakiri kura tumuchukure na sense mu ndi studio tumunyore Agnes Bob ati gutire ya masi mutumanya matera kiaya ara chikwera egere tunyara konyara kuboto kumwakira achikura achituntuna abateri 102.0 FM ekodia ya nere 7154 uko tumagocha se 24140 uko basaba abantu bane baisikari abantu bane bechinguru ko basaba munyari ko bamuko ngakira chikura kinda bwe nanje nabongo tebinya sayembi ya mono ntebe muna umbwere ile naenda umkoleira manene kwa sababu nimeimba Kiswahili wacha niongee na mdomo wa roho wa Kiswahili ndio watu wengine waelewe. Nasema watu wangu wale wangufu ambao wako huko nje na waomba muweze kunipigia kura ambazo kodi zangu ni 7154 mnatuma kwenda 24140 mkinipigia nitashukuru na nitasema ni asante. Mungu wa amani na wabariki.